namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Lord, of course, that kid, I also go Mr. Post, man. Marka rad kombisa, man. Kurulushula loka Facebook, shinga was wrong, okay? Even then, very sick, hela kanyimbiya kukwana Africa. Assurance, what the fish? Yeah. Emdele moko of course khiyetela hi Scorpio Cobra na ku siya xivanga hi vuhiki yona nakambe ntwa yi ri fani man. Emdele vavele khe sungula hi sungula Mr. Post mutana leswi mi swi tiva munhu a tshama kha chingela swinene ku wa dyoha like in most cases lomu kuma a kha a yimbelela a nga ri ka beat and stuff like that. Yeah, before of course ya ka video leyi la ku prove ku hayi usungo swi tikomba swi kota ku yimbelela hambi a nga ri ka beat of course. Ka previous video very even across Facebook a kha chingela ku wa dyoha because somehow risimu ra ma 2K ka video a ri yimbelele a bit slow hi ngo vekela that section. Hey, Stupid baby. Sure. Rap man. I love it in Jehovah. I love it in the heaven. Kuna makati pam shot on na tepezane. I love it in Jehovah. Tela ni ko kwane. Kola ba ka swilo savana swilo swa ma 2K. Sa yimbelelisiwa a bit slow so. Leswi nga endla ku vhevhela a lebeliwa as a sinner. Ku vula ka Mr. Fumana. However, because of course at the 8th of November, Osungo Mr. Post was live, yeah, he was live. Osungo Mr. Post was live. Okay, let's listen to this clip here. Let's start. Siketo ibise ngopfu hi mabodlela. Siketo ibise ngopfu hi swikotela. Se abiwinyano na metatsa. Vana va nhloko Johana Nkambani ni n'webavo. Vaseketeri va mina mi nghene kwini yimesani mavoko hi teka mfumo. Vaseketeri va mina mi nghene kwini yimesani mavoko hi wina nyimpi. Vatani dlayo valalalavo. Savala va nhloko Johana Nkambani. Sure. Vatani dlayo valalala. Mane ngwa phahlela legatomo. Sayisukini na kambe ya machango. Yitsanzeva hoade mashavale. Enga ikote ya machanga. As you can hear, yeah, let's just be honest. Yinja mintu ahimbela ka ande futhi lanu futhi angari ka beat no ka beat. Mintu ahimbela swona swi swi huma kahle lanuwa. A ni tivi ka le din'wana ti-clip va kha ku ndleke yini but lani twa yimbele swi va swi ri swona. Like I think it's proving a point ku you can sing like hambi a nga ri ka ti-beat like a nga tirhisi hikuva a ni vhevhela a tale biloko maybe i tirhisa ti-auto-tune but la voice yi hume straight sweswi a yimbelerisaka xiswona ka xinyori. So Miriam, guys, you can comment below. Continue. Osungo Mr. Post. Philippa no koma xihlulekini. Sure. Yeah, hileswo ntukulu wa Jehovah na Sathana n'wana tin'wana. Namuntlha mini. Yeah, hileswo. I think ni vekele segment la hi lava la. A nga chingeriwa but ni twina ku la i proving a point Osungo Mr. Post ka leti n'wana ti-clip a ni to hi nga yi justify xinjhani ku va ku ndlekeni or maybe va nga ri ku swi tweni ku maybe va nga ri maybe va nga na beat va nga ri ku swi tweni ku is a bit slow but la ni twa a swi be kahle tanihi sweswi mi nga swi twi. So yeah, you can comment below. Ni twa a yimbele swona ku hi side ra mina a ni twi hi ngo i le ku dyoheni i swi be straight leswi a yimberisaka xiswona and stuff like that. A ni ku dyoha hi ta vula loko mi kuma ku a nga ha fambisi leswi a fambisa swona ka risimu and risimu leri i hit hinkwenu ha swi tiva xinyori and stuff like that. So the song, as you can see, really got 500,000, close to 600,000. It's a hit. So swi loko risimu a ri kahle and stuff like that.
Mimi vele khe hi ya ka nyimpi ya kokwana Afrika. Na swera ti fish hey a ku busy blind last time nga ma hlekete kombisa ku hey yi fike yi xwela le ka madlala le hensi kha yi penga and stuff like that so hayi vuya kambe manjeni beef le ta hisi ta vuya la so yi fike hi vona yi fika yi tsala distance post la nga vuya tsala ku guys mi va careful insurance mi ta fa mi ta ku a ni vulangi leswi yi nga fika yi tsala swona so hi fike hi hlaya ka article ya swona ku fike ku tsala ku be careful of people selling fish on the roadside around Spot. Reports say that deadly chemicals were released into the dam, killing many fish, and some of these are now allegedly being sold to the public. Stay safe and avoid buying fish from unknown roadside vendors. Of course, swi nga ndisa xo so loko hi cheka kwalano a swi na ku ha himpela ku na ti-fish to karhi ti nga fa la se yi ri ya ti rhwala ti-fish leti ta ti-chemicals I think ta tlhe hi vekela live ya yona la but I'm just trying to show you ku ti-fish ta kona yi vula tini la na to ti tele tona hayi i mhaka ntiso ku na ti-fish leti nga dlawa and stuff like that so ya n'wi ba hi timhaka ta yena ta ti-fish ho hi leyi ta huma hi leti ho hi leti ti tele ya hi leti as you can see se yi ri va ti rhwalerini ho hi twa live ya yona ku yi ri yini kokwani Afrika because mhaka leyi tlhe yi addressa ka live la tlheleriwe hinkwaswo leswi guys ni la ku mi update ka mhaka leyi ya ti-fish a no jelezela munhu kumbe swin'wana guys ti-fish letiya ti cheleriwe poison la ku na chemical yin'wana yi nga cheriwa la hikuva ni mabunu ma karhele hi vanhu lavo yiva ti-fish so va chele chemical liyani guys lexi ni nga ta mi tsundzuxa xona mina ni munhu a mi xaviseli fish yi kha yi hanya a mi xaviseli fish yi kha yi hanya hayi ku no n'wi jelezela ka business ya yena hayi kho no mi sirhelela leswiwa ku mi nga fambi mi dya na ti-poison teti nga kwalaya ka ti-fish loko munhu ku ri hi ku yena i xavisa ti-fish a mi xaviseli ti-fish mi na ku mhani se tshama ni n'wi vona kahle a kha ku i le ku phase ka to ti-fish tele to hlamala movha wu tele na ti-fish mara ku ti-fish letiwa i ti kuma kwini swi endlekise kuyini veri ti-fish letiyani guys to rhwaleriwa ti va ti fini munhu wo rhwalela u kelela ti va ti fini se munhu mi ta ka ta ha ri fresh hi ku ti boxiwini yinini loko ku ri hi ku yi xavisa swi swa straight a mi xaviseli swilo swi kha swi hanya yeah u nga dyisi maxaka ya mi ti-poison yeah guys a no mi update guys ku mi va careful yeah mi va careful guys inkomu bye bye hayi ta vo mara hi kokwana Afrika n'wana na proof ya swona ku ti-fish letiya ti va ti ri ta yena to be specific ti fambisana poison liya because i khale loko hi kha hi cheka vhele sure sa kha xavisa ti-fish so kokwana Afrika yi nge lava ku va yi ta justify ku ti-fish letiya ti va ti nga ri kahle ti kha ti komba ti kha ti ri fresh na ku hi swi voni ku swo fish yi xavisiwa yi kha yi hanya ni le maxopeni musi yi va yi fini so hi swi kuma ku swo fish yi fike yi xaviwa yi kha yi hanya I'm just saying ni le maxopeni yi va yi fini musi ni le makulekuleni wona mhaka leyi ku nga ku ri havhida kha a phasa mara yi komba a ri dan'wini la a ni nga tshama mi swi chekisisisa I'm not sure if i tshama kombisa video kha a phasa na so a ri hi mara yi nga komba hi insurance rin'wana ki phasa I guess ku just ku va i provela vanhu mara swo ti ri kahle oh hi laha a dan'wini ku ri ti-18 ta December mabunu ma mina ni ri kwala dan'wini kwala Baldam kwala River kwala swi hlanganini kwala nambu lowani wu khuluka wu ya dan'wini fish kati ku huma kwala ka mati mo basa walungu wa mina ku ri ti-18 ta December nga ni ku ama swi vona swi tshamisekile leswiwa i ri phasa laha huma matini swa ha phuma na ngati hi leswiwa tshamisekile swi ready ku fika eka n'wina ni nga ni ku a hi hlanganeni Thembisa namuntlha na Capton Park from Friday ni ta va ni ri a Limpopo mabunu ahe valungu ku ri ti-16 ta okay
So since very say tinghenisini ka beef, I don't think nga va a problem o tlha a kombisa kha a phasa tin'wana a endlela na life just ku va ti basisa hi ku hey vhele you never know beef ya hlupha nkarhi wun'wana u nga ti kumi taxi ri wini your business ku vhele kokwana Africa yi busy na business ya no ri attack and stuff like that. And then se ki hetelela hi ta Scorpion Cobra a kahlekahle la nto ho tela homa fenya ku la ntisa ni nge zini na ku hemba yi ku tlhokuna yin'wana video ni nga fika ni yi kuma na ku this interesting, maybe you might also like it, so I don't know you complain like you in Scorpion Cobra manjeni la. Let's go. Scorpion Cobra Mashava loyiwani a wa vandla leri fumaku ku nga khale ku ri comrade leriwani ra ANC ma hi wona ku ni mbani na yona sweswiwani se ni kwati ngopfu hi mhaka ku na van'wanyana hi nga va phusha va ya henhla sweswiwani va tirha sweswiwani mimovha va xava swilo hinkwaswo mara a hi jelasi leswi hi sungulaka ni vula leswo swi ni vavaka wa chela mabanana le ka mhinga leyi i khale ku seketela aka ku ni nchumu mina nga ha ni tekeli nhlokweni na loko va rhamba tinhlambi le ka malamulele leyi ka youth league leyi a yi ri kona a va va ni tekela nhlokweni hambi yena loko a rhamba le a tlanguni wa yena kwale ka yena a nga rhambi mabanana u ni tiya a handle mina corporate lerikulukumba ku ri kumbe hi minhlambi ya mara mabanana mi ndlisa ku yo mabanana mara mi ndla kanjhani mara mi ndla kanjhani mara mabanana loko a rhamba tinhlambi u ni tiya handle ku ri ku mina ni nga ni n'wi phuchaphuseki ngopfu ni n'wi langhini na sweswi mina ni n'wi langhini hi mina ni fambisaka vandla le ka kavele leyi hi mina loko ni recruitaka ngopfu vanhu le ka kavele hi ku i khale from 1994 ni kha ni vhota ka vandla leriwani 1994 va ri va tsanana vanhu valava ni va vulaka ni kha ni zavalaza mina ni zavalazini na le switimeleni mina ni poni ku fa na mazulu ma ni khoma ma lava ku ta ni cukumeta fasitere a Germiston mara ni lwa na mazulu lavaya mara ni kumangi nchumu na sweswi a ni kumangi nchumu la ka college Chavani se majese hi hina hi nga toyatoya laniwani hi endla ku va na masipala wa college Chavani kambe sweswiwa se mi sungula ku tirhisa swa ku n'wi mudyondzi ni mi kha mi rhoba timali la ka masipala wa college Chavani hi ku mi tirhisanyana dyondzo ya n'wina mi tshika hina hi ti-heavyweight ta khale ta vandla stalwart ta khale ta vandla ku ri kwa mi tekela nhlokweni n'wina se na mugela a ni zini ku yini ku mabanana ni famba na wena ku ya le a kowa ka ri na vamalima la ka vandla ra ANC ni vula premier karhi ku ri Castle Mathali ka nkarhi wa kona a ku ri Castle Mathali premier ya stadium xa kowa hi ri swin'we kambe sweswiwani a wu nge se va na movha a wu nge se va na nchumu a famba hi bazi ya Juliet mina na wena yi ka suka le ka mhinga leyi yi ni tekela le ka kavela mara sweswi a wa ni tekela nhlokweni wa na mabanana mi lo ku byela mina sweswiwani mi yima mara mabanana no rhamba tinhlambi ta n'wina ta ma-2K le ka malamele le holweni ku va tona ti chaya tolo ku ri nikisanani tolo ku ri Saturday ya 25 mina mi rhambi ku ri ku ma-2K lawa a ma kona vandleni a va tshama mata na le vandleni ma ndza tshama ni ma vona man'wani tinhlambi kwala ka kavele mara ma ndza tshama ni n'wi vona vandleni munhu yaloye ma swi vona ku swi karata ngopfu hina mi nga hi rhambi hina venyi va nikisanani venyi va vandla mina ku sukisela 1994 ni ri na pasi ni kha ni vhota ni ri comrade mina ni kha ni famba a ni famba no ku ni madikisana mandela mina ni kha ni famba no vonikisana na yena lowani wa president Ramaphosa a famba swin'we ku a tshama swin'we xa wena a tshama kwala ku swakulu kwala a xa wena i komo ya ku bihini gigi liya yi ti vula ku a hi liya na ku liya ku na hi liya ku na Mr. Poso yi vula hi ya the 25 okay I understand okay hi twene hi vulavula na ka hana lexi mina ni nga ta ku ni ta xi eda mina vhele ku ana vhele hi na hotela yona yina ni comedy ku hi se hetela vhele ngi swi analyze swa tipolotiki you know how things work there hi leswo mabanana a ndlala ku sungula
xilo a swi olovi xin'wana na xin'wana ho kondzelela eka misava leyi swo lava wena u kondzelela n'wanambala na mina loko u ni vona ni so ni lo kondzelela vutomi byi so vutomi byi so vutomi byi so lafi so na mina loko ni vona swi ri so ni lo kondzelela vutomi byi so vutomi byi so ni ni kondzelela n'wanambala na wena xitalungu vutomi byi so vutomi byi so vutomi byi so a byi nga olovi wa vona na mina a ni ta hi kona n'wanambala vutomi a byi nga olovi yo kala ni tiyisela ni kondzelela van'wani va ku kondzelela swihitalungu van'wana va ku kondzelela swihitalungu vutomi byi so life vutomi byi so life vutomi byi so life xilo xin'wana na xin'wana eka misava leyi u xi kuma hi ku kondzelela vutomi byi so life vutomi byi so life a nga kona munhu loyi nga ta kuma xilo a nga ta xi kuma easy ka misava leyi vutomi byi so life vutomi byi so life vutomi byi so xin'wana na xin'wana hi xi kuma hi ku kondzelela eka misava